Kinong yalam kasenjuk kinong sensyar shnong bar kasenjuk kirang bakur jang kabri uhnyo trap dakawi kesur kalarai bandawa naga KHEDC ban weng no mardor yaka notification bakala penmi haka khatway terek jiliu bad yaka District Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill R1000 arpunriu ba kalapha sha ulat ka jilla bar shaka Department of District Council Affairs haka khatlai terek jiliu ban penlong anyaki haka jingelang kabla long haka nyau terek naitung haka lempung hajaya lum batemon Meadow Hall bala khot de kinong yalam jong kini ki sunjuk bala penya de uba rap el bla General Secretary sunjuk kinong sensyar shnong kabri unyau trap kirang ba shnong bat rang ba sengkur na keleng ki shnong kari khasi nasor khapsor banari bhoi kila poi haka ni ka jingelang uba Robert June Kharjaren umuk tiar yasad ubala batai sani bin pabin yakani ka notification bat ka bill haka ba ula ong kajing thmu bakongsan jong kini artri ki an bala penmi da ka KHEDC kilong ban dekhat de ka bor ka ikhtiar jong ki bor sensyar shnong ki raj bat ki hima kini ki an ki thmu ban kini kar thap ki khando ki syap kum ki raj khando shnong khando hima ki badon ha kajing pet jing khmi bat jing sumar sukher jong ki bor shnong bor raj bat bor hima ka KHEDC kala thau tarajur ceiling hadu kanu akar na kini ki jaka shnong jaka raj bat jaka hima la bandi shaki breu ki bathmu ban penlong jaka kamayaki kani ka jinga lang karai ban khun persha eka notification bala penmi haka khatway tarik jeliu R1000 arpunriu bat eka land bill R1000 arpunriu bala pha shaulat haka khatlai tarik jeliu La IT hauba Robert June Kharjaren bantho eka shithi shaulat CH Vijaya Shankar da kabakar pa diu ban nam ai kajing manjur shau menteri rangba Konrad K Sangma bat shau menteri katana District Council Affairs ba Preston Tensang member barangba yang kesenjuk jarang bakor district but inspector jongi bikin skopha ban warlang shani sejrong kumjurung kerpat iba ti kharkunga konkret dandan nagi district iba mitha teja dia hari kapor kerpat ia di president but inspector jong tapi kumbakaram penculam perang setiap HBD nak hagar notification walaupun ni dari office of the district committee hasil atau Kejung minta resmi di don lang tersunjuk ki orang bakur rungkat bakas sunjuk ki nang sensyar senang ke beri neutra karai kebangila syim golong ba in persya ya kadika amendment bill R1000 arpunre tak benkong pat ngila syim ru ya karai bangidawa ba enweng no ya ka notification ban recall kabaar ban recall ya kabil ban tho shabaro ki shnong kita rungkat bat ki hima pengidia trailang bat ba ngindala biang nadong shadong ngin aru kajing tho show governor ngeli kendu governor ngeli kendu minister DCA ini kendu yo chief minister juga jela kecumi but ngin I copy ru ya kena resolution syadi si ambaton buram jumi kita idaki rai ba ngisem tax ni bila ban kam pensai hingga ke ke bapelong bersunjuk kan persai ini da rai jumlah sesuatu kadaw ba ay kalong habayade bat ketuk amendment ke clause 16 balaw when no it contain in consultation but ki dorbar shnong dorbar rat ki dorbar ri mar kat kumbakar ni yam yong ba nakapor la ya kram ya kadi ki issue nrai khap poi she aslam yingem persya yiki rajong the discount gidon rekat haba yade ban digitalize ikine ban yada ya ka khendau ka siap gidon rekat baki nrai ban ongpat ba num shimsho ya ka consultation yangi ki dorbar shnam bat kumjuru ki dorbar hima ki dorbar kata nimla ban pediam mar hadu mata mana la phile mata ka registration ka state government ka revenue department ki pensyong nang rim halor ke duler
halor kapata mot dor jong kajing soy kertang jong rang ba snong dor ba snong kadan ke ikhtiar haka nrai kum kalong menta mot yangi mi thoshu mot kan le ke diskonsep mi persya halor kata maria kepala don baleng ba kamat sa itu Kisah bagani kadai ka jingle kan bar ka jingle. Mumsudnya ki dor barsnam ki. ki kata ki snotho maki mo nrai nakaliang ka jongi kila ka jing thmu ka jongi kala banlong kumwai nrai bam yo panya karan banya shonglang banya merjing mutlang ka jing tho kami de kumwai ka jing karan kami de kumwai hantah kan kami ini isu Kumun suka ya jaka gunsin nak kiri sunat dekirat di sini kemudian dengan diskonsen dan dengan sokar jelas kita ini dengan orang penduk nak consultation buat kita kemudian orang stakeholder bagi kita ini bakal dong ya cari sebenarnya makin orang penduk kita kemudian kalau important kan bangim skotho ya kata ke kai ga jingmot yoki srindat yam tep ke marlada yo banya shonglang ni ya perkhat ni merjing mot lang daga jing skotho te kala ban poi sa babaru nrai ko makalong mata ni gimla pan puli ga jingmot perkhat de jongki kiru kemla pan puli ga jingmot perkhat jumite pi nrai da ka bay shonglang kaya sha gen ke jing karen marga jing tho kami kumto kajing keren kami dah kemuai teh, kelumara. Teh lo keniga tungguan dubor ki de borsnang nak leng do pika senjuk do khodam ya kador ba. Kani ngedala ya shong perkhat sa kawi meeting ngid simega rai hanta. Speaker kom kai bami Kan kum ka kayalam ka kam kai. Batai ka kam. Ka kut na hang ni kala kut. ti piong menta ba ka kam kre de kumui ka ketin na kumui to pila ban pensai ha kono kom ka ketin kolong kuno ba Amarra pipet ha to ka amendment dai. Propose amendment. Bala laong bala wen ya ka tu la pendot kami contain consultation iki stakeholders. Henry haba ikram pat IEM in charge yung am kamlong punta. Tingingim song to kan. Kalong do kumno. ti de kolong ka taw kom tu ka ka jing tu pi don em nak leng ju pi pa de ba pin le kendu le delegation liki kam kam ka pinyo jing sai ba de kan ni nak la de don ne ba pin don jing tumu ne pila de wan ni kendu ne kan Am ngim pat wan kendo pat lada kem khot ngim le. kumpulong Mar tu kiki shimekara kan khot kram konsol ini te. Diksha kila de man khot am. Kalau concern kalau pemerintah, kadang isu bagi sangi ya ke concern gubernur. Nama kami ke kami kira ada jika di sini mentala pelat jika stio atau maka dia itu ke khatlai tering no. Jadi kalau concern mentala kalau yang happen sangi nu gubernur ban pensutu hau gubernur ban ai ke ya ke clarity halau jong kini kepil. Ba gubernur umum ai ya ke concern kujung ini mana asan ni kini kepil. Ba kan long kaan bahkan long kaan di linya kenduru ya minister jong ke DCI ba presiden song ibam dan mentah sosiolog but sada kadang ke jingkot nak yang jong ke district council in saya pe ban saya pangkat bangin dei ada kadai ini linya kenduru mereka bahakmat kadai bang pun sanye masih snow tu pi don jing tek yang ni Am kam dan mar la pikran ya ka gadget notification ka ba mi how to snap kadai hakapor ba ulong ulat gejala setia malik por but they halor ka tu close ba kimut ban wen ya ka dei kani kani phi gadget notification kadai live hotere u benai leber jong kasnam ar hajar ar puah di hang ne kala syai kedar hang ne kini ki fixation of ceiling on right land holdings clause 16 kala don lupa kani henry krempat pen trai kameka menta pensuan ke kamlong
Tikai ka ayu jung pi mentah ka nakani ka rusan bomi ni pi menit solat dan like nak pedang ta menit solat so chimnesa so PDCA saki pada ki sinjam punya Ngin pechwa ka ega reaction bami na kini hakini kisngi hadin nila kepercaya kelai i kiru kelai i hakai ganong bangi yang bangi persya dengan pek kai ka jubab na kalian ka jongki